Zendenbud of Mongolia, the winner on that D. Nastavljači Dekora, Zendenbuda, Mongolia. And what about technical superiority on that A from Ukraine, Zelenkan Rufusov. Nastavljači Apogleda tehnička superiornošću Zelenkan Rufusov, Ukrajina. Women's coming at C. In the red from Tajikistan, Mohammad Iqomov. His opponent in the blue from Puerto Rico, Darian Cruz. Nova borba nastavljači se u crvenom za Tajikistan, Mohammad Iqomov, njegov protivnik u plavom za Puerto Rico, Darian Cruz. Over on that D, 57 kilos. In the red from Azerbaijan, Ali Abbas Rizadze. His opponent in the blue from Korea, Kim Sung-won. Nastavljači D, crvenom za Azerbejdžan, Ali Abbas Rizadze. Njegov protivnik u plavom za Koreju, Sung-won Kim. New match here on 57 kilos. And May in the red from North Macedonia, Vladimir Igorov. His opponent in the blue from Armenia, Mandel Kundrutsin. Nastavljači B, nova borba u crvenom za Severnu Makedoniju, Vladimir Igorov, njegov protivnik za Jermeniju, Mandel Kundrutsin.